Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ka Meghalaya Boxing Association haga arpusau tarik unailar arajar arpusau kalapun kop buram ya kibriu ki balawan rakna ambat buram ya kejela Meghalaya hakini kisngi baladem bakun tup yo bak torak harpran ubala syajit banlong uwei na ki coach jongga Indian boxing team Shaka Paris Olympic Games 2024 kabadang syudep long shen. Ka MBA kalapun kop buram ru ya ubak Larry Harpran u technical director but joint secretary jongga Boxing Federation of India but hakajuk kopor utrai hakatanat sports jongga sarkar jela kum u boxing coach ubala syajit kum u observer naga Boxing Federation of India Shaka Paris Olympic Games 2024. Hagani kajuk kasngi ka Meghalaya Boxing Association kalapun kop buram ya ka Priyanka Thapa Kabalayok Korea katakmar nong haga Sub-Junior Boys and Girls National Boxing Championship kabalalong ha Greater Noida, Uttar Pradesh naduk ka Khatkhandai tarik haduk ka Arpsan tarik Luber arajar Arpusau. Haga jingpen ko buram lasaki lang daw President joga Meghalaya Boxing Association uba Cornelius Karhunai, President, u Secretary uba Donbor Marwen, u Treasurer uba Daniel W. Marbanyang bat kiwe-kiwe. Akan dikejanbian yang ikilaingot ki pengiadan hangnia baru ngasowan hai kuplay yai Priyanka Thapa ibalala wanyele akai haka sub junior mentau snam boys and girls kebelalong hang the Greater Noida iban yok Korea ka takmar renong ni soda so kemen na kalian jongi ka disiplin jong ka boxing baru kumjo ngasowan hai kuplay baru kadi jing sarong ya utura Harpran Ubanong way na ki coach state ki coach boxing coach ki ba unyo ban simenta haki tournaments prepare batru kandai kawai ka karansan ka ba komo coach ban mi khamat batru ban aje ka ya ki Indian players kalong ka ting sarong na halor ka jaipunde tungi batru kumjo ya ka sport dong ka boxing ba nakalian jonga ka so ban ong ba nyimde ba so sarong ba habang ya yomi banlai chata ka Paris Olympics tum kita ki observer or group Indian coach hindai ha ka juk opor na so ban karpat ya ka sarkar ba kawai ko badan kam na menta ki khana jongi batin yo ban ya simenta ya ki games ba he competition games common games nang ta ki South game nang ta ka ya Olympics kam dei ka kam ko baso Hindai ni so ban karpa na kalian jongi kum kita ki ba promote and then ki bedan benda ini ka sports bagi part bagi kwa ya ka infrastructures ka bapaka ka ngi laya ngaladan benda ha ka associations ngaladan benda ha ka district associations ngaladan benda ha ka club but koi ka club je Green Heart Boxing Clubs kaladan ka jaka ka ba ngi layo bandi sanpo snam an bakru ngitmu bagin pelong ya kata ka jaka bedaka boxing academy namar kadai ka banon kam ha kalian kamtam kani ka professional competitions ka bilang kani sini ke pemerintah te nga sobat ka part sikadai ya u chief minister you sport ministers but ya sport department beroi baru ya ka sarkar bahkan yarap ini financially ya ka infrastructures ya kata ka boxing academy Iladap punya kendo ya ushi minister, bagi sport minister, baru ngisgo ban kan mau biasa sisian, ba ya ngi dadan kam sisa, baru kamtam yang kena, bagian yo ya kata ka boxing academy. Aku beli ya ka Meghalaya Boxing Association kabelawan syakmat ban penan bro yang kini free station kemudian pengalaman na po Paris, double segment ban ngawis ya ka Meghalaya Association kanang ban lang menteri cucu cakap, buat penjuru bahkan produce di boxing dah state, buat next camp, bah ke future jom di boxer kenal ke bah client, but aku beli ki media kebetulan langkah ini agak jeng free station nama tak ni ke bang yo ani kan jamin, aku beli ki jeng presence ki jom ki, buat penjuru ki member jom boxing berberok ni kebetulan lang. Kita sih hari ini tidak lagi sebenarnya dua kali
iyo kan kelar tasni awal libut kukurong ya dilebut ta kiriu pada paumat tiba lo senyang lamun pun senyang saya kecil tak boxing ani kecil lagi tiba lawan pau kalian ini tangga po jelas ini sabar jelas buat sabar kali ya tangi sekitar darwon menengok pak pau biar ni ya iwe dari nangi kai boxing jalan meja baru balik di pau terus kaki melawan kaki kiri pau ini anak orang tahun cara jalan meja ini kaba mentai lagan ako ka sport authority of India kaba ila sa puti mo Arunachal Pradesh katai di torak harpran te menteri ng senro ila sa di manlong kung tahu na Indian boxing coach lami kmat na Indian boxing team siya po ka Paris Olympic long ajar so ng sen apa Paris te nabi so man mo krawi ako kadingalan di bilang di mesin menkong dewi lagi menkong menyolat dalam kaya ini bagi kmat kita menolak tahun dia coach menyolat pada kadang-kadang kemudian coach apa kan ibu tim kemudian kawan so pada ini bagi Kristen ini belah maksudnya pun Kristen kawan rakyat tanah ini kunjung ya ini berboy dia kawan luka tanpa biba sebuah di rumah lah no senyum pun Kristen ada yang Cina tak boxing nggak bermesin berarti win nanti wiru orang tahu resort paskan juga banyak boxing itu aja partai muncul aku sekretari juga banyak boxing buat yang mentai patung tiketnya direktor buat ila di wiru bapak juga tuan sekretari juga boxing federation of India nah buat ideru wiru di boxing coach badan apa department atau sports department atau jalan media buat ideru dan sian ila sajid menikmat na kalian Indian boxing team menikmat sport Paris Olympic hal pendanaan berlaku penpet nomorman bagi orang observer dan itu nak yang boxing kita semua berkerausa kemudian berlomba atau jalan ini beliau pendengar penonton untuk observer beliau sementara ini apa international Olympic hari pun berpikir untuk kebayang tambah hari pertama dan nanti buat kita semua komen begini aku sisa bagilah wan nikmat soalnya kecil kecil untuk pada saat lebih kepada muslim dan ajar sahabat sebesar yang kita lihat begini berapa seorang sopan ni hai ikut kodok itu produk senang tanya saya tapi nang yang kita ya kami di mana pun orang susu kita tidak nanti di mana bilang di tahun segi di bahagian nomor di pun nak juga di kata menjelaskan benar-benar jauh bangsa bapak berarti bagian silakan dan kalau lapau nak berpau yang diberikan dia hawa kelawan sementara seperti sub junior boys and girls national boxing championship apa long hapo Noida Greater Noida Uttar Pradesh akan datang ke option trip March ada besar kini kena kali kita Priyanka Thapa kali kena kalau orang from yang nama dia ada kalau yang kori kata takmar no akan dia jenis kali nanti yang kami boxing kalau once kapan menurutku kurang ini lain hero mau pakmat juga orang enam orang penting tadi ada asyum ini banyak kejelai berkoi punjul rumah dia dari